Азыр апам келип төлөйт, өчүрбөсөңүз деп жалынганына карабай светин кесип кеткен. Бүгүн биздин айыл күйүткө батып олтурат. Эл эмес жер эне кошо онтогондой. Энеси менен 14 жашар кызын жерге бердик. Дагы 2 наристенин өмүрү 2 ортодо жатат. Бул видеодон көрүп турган контролер кыз жанагы 14 жашар кыздын азыр апам келип төлөйт, өчүрбөсөңүз деп жалынганына карабай светин кесип кеткен. Атасы 11-класста окуган баласы менен Бишкекте ооруканада болчу. Күн суук, тамакты балдарына сыртка бышырып, оттун чогун балдарым үшүбөсүн деп бир нерсеге салып жаткан бөлмөгө киргизип койгон экен. Ошентип бир үй бүлө баары көмүрдүн исине ууланып калышкан деп анын коңшусу белгилүү журналист акын Майя Осмонкулова жазып чыкты. Миллиондогон карызын төлөбөй, качып жүргөн чиновниктерди кармай алышпай, 2000 сом светке карыз болгон карапайым бир бечаранын светин кыйып, эмне таптыңар? 2 адамдын өмүрү кыйылды. Буга ким жооп берет? Булак Опер KG. Мынакей. 2,5 миң сом үчүн келип, үй бүлөсү ата-энеси жок экен, үйүнө келип светтерин кезип, атам келип төлөйт десе болбой, чырылдаса. Кыздарын тоготпой, светин кесип кеткен экен. Үйүнө от жагышып, көмүргө ууланып калыптыр. Мынакей экөө каза болуптур. Экөө больницада. Эмне деген ушундук миллиондогон акчаларды алыша албай, ушу карапайым калыпка эле алдар жеткен чоңдордун. Дымахот жок. Газ эме төрдү берне мына. Бул ситти ойлогон турбай, ай. Бул ситтан үйсү. Мына светин кесип кеткендиги үчүн айла жоктон мама бачокко от жагышып ууланып калган экен. Бир үйдөн 4-өө, экөөсү больницада, экөөсү каза болду. 82-жылкы апасы каза болуп, анан 6-класс кызы каза болду. 2 баласы больницада. Бир баласы Бишкекте больницада. Bildim ошондой болуп калат. 7,5 миң эмес. Жок, ата энеси сет болбой сагы болгон. Эгер туруп ертең деп бүгүн туалеттин дегенде бүгүн топкондор болсо, ошо. Qo'shnilarda bardosh men o'chirib atganda o'sha keldi. Meni jo'peslarga aytdim, faqat javob bergan o'g'il bo'ladi. Bilesizmi, deyip aytib qo'ydi, militsiyaga kelgan balani ko'rgan. Ne? Bilesizmi? Belgili militsiya ne qildi? Men qo'lmen qilgan yo'q, men bunday bo'lgan. Sen qo'lmen qanday qilding? Sen pasan nozlar sen bilesiz. Siz ayaqtasınız, milyon degan deb qo'lma buzuqa deyapsan. Barakatdan kelmaydi. Milyon demasa
Ya. Hani kesken seni şunun günü öyle dur bak. Yok hayır. 저 жүрістер көріністер ба ішіне кіріп жүр. Ішемезен көрілі жүр. Жүр. Қолмен қылған жоқпын да ece. Sen kolundan жылғаннан да жаман қылып отырсың бұл жерде. Біреу сен қылып отырсың бұл жерде. Мен кешінде де келдім қошып кеткен деп келсем келін алып телефонды алып келіп ала алмаймын деп қойды. Бірақ айтып бала жалған ішемесем телефон тексерді. Kısa caldırıp duruyor. Akçı için ölüp gittik dedi ya. Akçı için buna gel. Kanca yüklerini kırıp satın al ya. Ya akçı ne gelmedi tutarsın? Niye de olur bilgen çok sizce. Kıştırdı da yaş ballarını niye kırptırasın? Balası balitsada, kaynanesi balitsada. Nege baydıkan çok. Biz gelince çaldık geçiyor günüm. Nake mancur falan. Gelinden şurada gitme. Sonra da sonra şaka gittin de. Yine gıdık durduk da. Şöyle kırptırıp bir iki gün ya en jakşı biri bile kızsız kaldı jakşı. Niye olur mu siz? Ben bunday olur mu size? Basıp da gelip konuşmayacak. Bunda ya sen de karaş gelme sen. Ama yani cumhurbaşkanı rahatını görecek öyle mi? Bu sırayla kunalı çadırası görçü gibi görçü. Şu aylanayın. Bir cümlesi öpmekte cümlesi olsa bolsun. Yok da öyle 10 gün vermesinler bir. 10 gün nasıl 3 gün ver. Canlı gelmedi kanka. Canlı gelmedi. Ay çok planlaydı. Çok paso diye almazsa yeşil geçin. Bir cuma oldu ya. Bir cuma oldu. Kişi bayımı sakacak sana. Kantıp döleyip. Kantıp döleyip. Şapka konuş gerek de. Ben oldan geçseçmem. Hiç köşkü bekle olacak. Azıcık çok gene toşlanmışım. Aytavuz. 4-5 günden beri bu suç batmaydı. Şimdi şapkaya karab konuş gerek de. Onun kapısı çalışacak mı? Mantık çalışmak. Bağırdı.